na me be Kumasi me hwehwe mu a me de me amaye ne ade am de metum from de na brampa agire obi onye hu meka se Asante represent Akans busamsa ade me baby a me fra chime mu a me baaye no akola ya wo ne fie mienu wo hia na busane se fro so beka se Emmanuela obeka se blessing obeka se Dina de wanyi te se me wo busane se friends a ama Grace adwa mercy akua comfort but a kind phone ye did to enso ma ye hu se baby ye free Kumasi nkwa na be sha kodan fie mienu wo san se friends so se from a chama akodan fie mienu o se from a chama ye from anim wa ye from na akwadu akodan fie mienu obeka kire wo se sai me be ntina me de me de example me ma chimu dai me fra me baaye no akora fie mienu pie no a ko san se friends obeka se friend chama ada enso kanidi hu o but eno ne ye de asie ene ya fa broni ni de no ye friend Emmanuela ye friend blessing de wanyi ti sam me am sie yi wo san se friend sen a obeka che se ye friend ekua mercy adwajo ekua dogena abra comfort me boana na brampa I just will be on person obeka no kre etina me see we ye no kre trodo e bia wo ti a ni tie be ye wo ya but sana no kre ni tie Kumasi akodan fie mienu o se frem ye chama be abamu wa wo san se friend say o se frem na asai ye frem asiedu eno so kan ya ho ija kan fo ye sre moma ye mfa ya mamre ye din ye duane ye die moma ye nyusu na no na ma ye hu se we oyo okani ba ene dia brofudin kwa ekwase abrofudin etase ni ye frame Zela ye frame excellent ye edi adia